aka kanya nyuma y'uko Iran irashwe nayo iyisirasa mu bihugu bitatu icyarimwe. Iran irashe muri Katari, Iran irasa muri Bahrain, irasa no muri UAE, igisasu gikomeye cyane ndetse kinahitanye umuntu. Ndetse muri Katari ho ibya mbere bikaba bivugwa ko nubwo bimaze byarashwe ariko ngo hari n'ibindi biri mu nzira muri kano kanya muri kino gihugu cya Katari. Bigenze bite rero? Iran yari yabivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mutwataka ni muturasa, turaza natwe kurasa, turaza gufata intambara ntigarukire mu gihugu cyacu gusa ngo tuyigiriye akarere kose. Niko Iran yari yatangaje ngo ndetse turaza guhera ku birindiro by'abanyamerika n'ahandi Amerika ifite ibikorwa biyifitiye inyungu hano mu burengerazuba bwa Aziya. Niko Iran yari yavuze. None koko Iran nyuma y'uko irashwe, Iran bahise barasa muri Bahrain, barashe ibirindiro by'abanyamerika biri muri Bahrain. Saho gusa barashe, bahise barasa no muri Katari. Bamaze kurasa muri Katari, barasa muri UAE, naho hari ibirindiro bya Amerika. Ariko reka duhere kuri ibi birindiro biri muri Bahrain by'abanyamerika birashwe. Tuze muri Katari, twumva icyo Katari itangaje. Katari yarakaye cyane. Ahantu hambere Katari yabanje kugaba igitero kimara kuraswaho na Amerika ndetse ifatanije na Israel. Ahantu hambere Katari yahise yihorera, yayisirasa ku gihugu bita Bahrain, bahita barasa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse Bahrain ubwayo imaze kubyemeza ngo twarashwe koko Iran yamaze kuturasa mu gihugu indani cyacu. Iran irashe kuri kino twakwita ngo ni nk'ikirwa n'ubundi Bahrain. Barashemo hano barasa ahitwa ngo ni US Navy Fifth Fleet kuri hedikota yabo niho barashe. Na ahantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro by'amato y'intambara akomeye cyane muri Bahrain. Hano hakaba hari icicaro gikuru cyaho. Iran rero isirasa noneho ku cicaro gikuru cy'iyi Fifth Fleet muri Bahrain, ndetse haraturitse cyane. Ni amashusho afashwe na kamera. Iran iri ku ibisasu biteye ubwoba hano muri Bahrain ku birindiro by'abanyamerika bituritse kabisa. Ndetse ibyo bisasu binafashe mu murwa mukuru ahitwa muri Manama, akaba ari umurwa mukuru w'ubundi wa Bahrain. Ikigo cy'itangazamakuru cyo muri Bahrain nicyo kibitangaje, televiziyo y'igihugu. Ndetse hari n'ibindi bitero si cyo gusa bije bikubita hafi y'umupaka neza wa Bahrain. Ibisasu nabyo birahaturikiye. Ndetse bivugwa ko n'igihugu cya Jordania nacyo cyarashwemo misile, kimaze gutangaza ko kimaze guhagarika misile ebyiri mu kirere. Igihugu cya Katari nacyo kirashwemo misile, wibutsa ko Katari burana ifite ibirindiro bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran nayo yahise iharasiye mbega icyarimwe, irasa muri Jordania, barasa muri Bahrain, barangije barasa muri Katari. Gusa muri Katari ibisasu byari biharashwe babihagarikiye mu kirere. Igihugu kirinzwe cyane, ibisasu bihagarikiye mu kirere ndetse bisaba sora n'itangazo rikomeye cyane. Gusa nanone Iran ni ukubera ko ngo yarakaye cyane, kubera ko Iran mu bitero bayigabyeho, mu bisasu barashe muri Iran byarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije na Israel. Iran yavuze ko ngo hapfuye abanyeshuri 40 muri bira bitero byabyutse bibagabwaho. Hapfuye abanyeshuri 40 mu mujyi bita ngo ni Minap. Impamvu nabo bari kwihorera ku rwego rukomeye cyane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari ikimara kuraswa ibyo bisasu bakahita bihagarikira mu kirere, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari iratangaje ngo Leta ya Katari, ni itangazo basohoye nonaha, Leta ya Katari turagaragaza kwamagana gukomeye cyane ibitero bitugabweho bikagabwa mu gihugu cyacu, bigabwe hakoreshejwe misile z'igihugu cya Iran. Ati ibyo bintu turabyamaganye bikomeye cyane. Ati ibi bikorwa Iran ikoze byo kurasa ku butaka bwa Katari ni ukurenga ku mategeko no gusagarira ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse no kubangamira umutekano wacu mu buryo bwihariye ndetse n'umutekano w'abaturage batuye kino gihugu cyacu. Ndetse turamagana Katari kuko bino bintu iri gukora bishobora kuzamura umwuka mubi ndetse intambara ikaba y'akarere kose. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari turemeza ko igihugu cyacu nka Katari twibikiye uburenganzira butwemerera kuba twakwataka Iran igihe cyose twashakira. Ngira ngo ibyo bintu murabizi niko bigenda. Iran irashe muri Katari, ibwo Katari nayo itibamenyesha ngo turamenyesha isi n'amahanga ko dufite uburenganzira tuzakoresha tubaye tubwibikiye bwo kuba twazataka kino gihugu cya Iran igihe dushakiye. Kuko icyo gihe rwose yaba nyuma y'umwaka yaba nyuma y'igihe kingana iki, buriya Katari ifite uburenganzira bwo kuzabyuka mu gitondo n'urugero ikayitirasa muri Iran, ikavuga n'amahanga akavuga ati ntago mwishe uburenganzira rwose cyangwa se amategeko mpuzamahanga, kuko barabatatse mwebwe mbega mumeze nkaho mugiye namwe kwihorera cyangwa se gukubita umwanzi. Icyo gihe ntago muwishe amategeko mpuzamahanga. Nicyo Katari hano biri kwibutsa iki gihugu nyine cya Iran. Ati twibikiye uburenganzira
twakoresha igihe icyo ari cyo cyose kuko mwatwatatse. Soje bavuga ati igihe cyose twakwatakira Irani byaba bihwanye cyangwa se byubahirije amategeko mpuzamahanga ndetse no kurinda inyungu z'igihugu cyacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Ati reka twongere twibutse igihugu cya Irani ko Qatar turi mu bihugu bya mbere byahamagariye Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli ko bayoboka inzira y'ibiganiro. Ati twumva impamvu twebwe ubundi dukwiye no kuraswa, kandi urebye ari twe bahuza tuba dushaka ko ibiganiro bibaho. Bino bihugu byinshi biri mu bigobe bisa nkaho Qatar igihugu cya Irani kibirasiye rimwe. Qatar urumva ibashe guhagarika ibisasu byagaragaye mu kirere bari kubihagarika. Igihugu cya Dubai nako mbabarire, Dubai ni umujyi, kino gihugu nacyo kirarashwe. Bino Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zirarashwe, ariko by'umwihariko hari harashwe iriya nyubako ndende, iriya Burj Khalifa, hagaragaye hejuru yayo igisasu neza ariho kiri kuza gisa nkaho kigana kivuye muri Irani, bagihagarikira mu kirere. Iriya nyubako ndende n'ubundi iri muri Dubai bagihagarikira mu kirere. Igikurikiye n'iki, bahise bamanura abantu bose bari muri Burj Khalifa, barabamanuye bose, abaturage barimo babakuye muri iyo nyubako. Abantu batangiye gutanga amatangazo, igihugu cya Amerika cyatanze amatangazo ngo abaturage bacu bari muri biriya bihugu mwese mwihishe, mugume mu mazu yanyu. Abari muri Qatar mwihishe, mugume mu mazu yanyu. Qatar nayo imaze gutanga itangazo mu kanya ivuga ngo abaturage bose byaba byiza mugumye mu mazu yanyu, ntihagire abasohoka mugeraho mucaracara mugana. Igihugu nka Kuwait, Irani yisi kirasa kuko nacyo kibitse ibirindiro by'Abanyamerika. Irani na cyisi cyoherezamo ibisasu byinshi cyane, iri kwihorera mbega ku hantu hose muri kano karere. Irani yo yaravuze ngo iyi ntambara ntabwo izigera ibiyo iyacu na Amerika na Isiraheli. Ati izaba intambara y'akarere kose, natwe tuzarasa ahari inyungu zose z'Abanyamerika. Irani irashe muri Saudi Arabia, yohereje amamisiri maremare cyane, amwe agenda kandi byihuse. Mu mihanda ya Abu Dhabi abariyo bari kubibona, abantu bapanitse, abantu bari kwiruka, ndetse bivugwa ko hapfuye n'umuntu umwe. Muri Abu Dhabi hapfuye umuntu umwe ku bintu by'igisasu bagihagaritse, ariko hapfuye umuntu umwe. Igihugu nka Qatar cyahise gifunga ikirere, nta ndege ziri kwinjira muri Qatar, nta n'indege ziri gusohoka muri Qatar. Ubwo ngubwo iyo Qatar Airways n'izindi ndege zavaga no mu Rwanda zijya muri Qatar, ubu ingendo nimba ruzi kuri bujye muri Qatar cyangwa se uri bujye muri ibyo bihugu byo mu bigobe, iyo za Dubai, iyo za Saudi Arabia, nta ndege n'imwe iri bujyeyo kuko ibi bihugu byose bise bifunga ibirere, bafunze ikirere kuko Irani yamaramaje, iri kubarasira rimwe bose icyarimwe. Fa kuba hari aho uhuriye n'Umunyamerika cyangwa se ufite ibirindiro bye ari kubarasa. Igihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kiratangaje ngo hapfuye umuntu umwe muturashe mu gihugu cyacu, hapfuye umuntu umwe bitewe n'igitero cya Irani. Ati natwe twibikiye uburenganzira bwo kuba twakwataka Irani igihe cyose twashakira. Icyo gihe ubwo nyine baba babyemerewe n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero biraza kugenda gute? Biri kuvugwa ko hari n'ibindi bisasu ngo biri mu nzira biva muri Irani byerekeza muri Isiraheli. Ibi byose ahanini byatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pentagon yari yatangaje iravuga ngo twakoze operasiyo yitwa ngo ni Epic Fury, ngo niko iriya operasiyo bahise yo kuba bagabye ibitero muri Irani. Nyuma y'iro operasiyo yabo rero yo kuba barashe muri Irani, Irani nayo yatangiye akazi kayo. Irani imeze nk'iri gukubita igira vuba vuba, bitewe nuko nimba wumvishe ijambo ngugejejeho mu kanya nicyo kiganiro giheruka, ni ijambo rya Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze ngo tugiye kurasa Irani ku buryo itazongera kugira intwaro n'imwe itunga. Turarasa ibirindiro by'amato yabo, mbega igisirikare cyo ku mazi, turarasa aho babika intwaro hose, amamisire, inganda zikora intwaro, byose turabigira umuyonga. Niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza, kandi ubwo nyine babivuze. Ibyo rero bishobora kuba biri gutuma Irani none iri kwitirasa vuba vuba, irasira rimwe bino bihugu hafi ya byose icyarimwe, bitewe n'uko izi ko n'ubundi kiyiziye kitoroshye. Aka kanya misile ziri kugana muri Isiraheli, hari ziri kumvikana ziri guhagarikirwa mu kirere. Turaza kumenya ese misile za Irani muri Isiraheli zihakoze iki, ndetse na hari ibirindiro byose. Muri Kuwait habaye guturika gukomeye, muri Bahrain habaye guturika, muri Jordania habaye guturika nubwo ibisasu biri babihagarikije mu kirere, ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu naho habaye guturika. Hose mbega naho misile ziri kugenda ziraswa zoherejwe na Irani. Iyi ngiyi isa nkaho ariyo ntwaro ya mbere n'ubundi y'igihugu cya Irani cyari kimeze nkaho gihora gikangisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo kuvuga ngo nimuturasa natwe turarasa ibirindiro byanyu kuko biratwegereye, kandi ntabwo biba bihambaye cyane ugereranije no kuba wavuga ngo wabashije kuba wagera mu gihugu cya Amerika ubarasa. Bivuze ngo Irani nta yandi mahitamo ngo ibimeze nkaho ifite, ihora ikangisha Amerika ngo nimuturasa turarasa ibirindiro byanyu kuko ni byinshi biri muri kano karere kacu turimo. None ko Irani irabikoze. Gusa ikintu gitangaje Irani ikoze nuko ubwo yarasaga muri Abu Dhabi,
igisasu bahagaritse cyari kiri kugwa ku nyubako zituwe z'abaturage muri karitsiye y'abaturage basanzwe nyine ahantu hatuwe mu miturire y'abaturage ku buryo batangiye kuvuga ati ese Iran iri kurasa noneho ibirindiro gusa cyangwa iri gupfa kurasa igihugu cyose kizi ko gifitanye imikoranire na Amerika. Nk'ubu ngubu nyine muri Abu Dhabi harashwe mu bice bituyemo n'abaturage ndetse nayo mpamvu hapfirimo umuturage umwe. Ni intambara iri kuzamuka ku rwego rukomeye cyane. Ndaje turebe icyo Israel ikoze mu kanya, turebe icyo Iran iri kugerageza gukora kuri Israel. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kugera hariya tumenye nazo ziri gutegura iki gihugu cya Iran. Igihugu cya Iran abantu bagiye kwihisha. Hari amashusho amwe namwe agaragaye bamwe mu baturage bari ku muhanda basa nk'ababyishimiye bari kubyina. Ubwo nabanga ubuyobozi bwa Iran n'ikindi cyose kiri buze gukomeza kigenda gihinduka. N'ubundi amakuru buri munota buri kanya ndakomeza mbaha updates z'urugamba uko ruhagaze muri bino bihugu. Ciao ciao. Murakaza neza muri Zara Apartments ahateganye n'ibyiza nyaburanga by'igishanga cy'amahumbezi cya Kacyiru hahorana umwuka mwiza na view y'agahebuzo. Na aparitoma nziza cyane zigeze kuri 85% zubakwa mu minsi mike ziraba zirangiye zose. Abinkwakuzi bamaze kubukinga nayo waza ukiguriramo aparitoma yawe aho wakwishyura ukabubukinze mbere batarazimara. Akarusho kandi niko nta gucucikana dore ko buri etage igizwe na apartments enye gusa zubatse nk'inzu zo mu bwoko bwa villa. Bivuga ko ibyumba byose ari bigari uhereye ku cyikoni, salo na saramanje, douche n'ubwiherero bya rusange ndetse na bedrooms eshatu usibye yo muri basement ifite ebyiri zihariye zose ububiko bw'imyenda, douche n'ubwiherero byose bigari. Zara Apartments inagufitiye akarusho ka pisine y'indani yishyuhiriza amazi yayo, gym, sauna n'ibindi byinshi. Sanga ibindi bisobanuro kuri Instagram ya